Maqsad qo'yu bitlərin aldı oxuşlar. Hər birinizin aldığını bildirmin. Maqsad qoyu bitlərin həm dərsgə maqsad qoyulan kilər. Nərsəgədə girişmişin maqsad qoyulan kilər. Maqsad qoyu bitlərinə özünüzün isimlərini bizdə yazınız. Həzir qarayın. Min deyilək maqsad qoyursuz bilirsiniz. Bugünkü dərsgə. Oxuşunu ixtibar bilen bunlara plus qoyub. Arası zəyibəkim şulay deyib qoyulun. Dərs temasını formalaşdırığa tırışırğa öz işini tekşirirge, bağlaşıp işleybilirge, türkümlerde, işlerge hem ders vaktinde aktif olarak. Joylığına şulay mı kızlar? Şulay, neydiniz? Ben sizge hazır. Dersimizin devizaydı, bunda da yazıp koydum. Benim okuşlarım yanğanı mindən tügün, onlar bu yanğalıqını özləri aşacaq. Əminim Türk buruşum, onlara aşılırğa yerden idü. Öz ideyələrin üstürge buluşu diyen İstanbul'uz. Ben de şu sözlerin, altın sözlerin bugünkü dersinden devizi itip aldım. Siz de şunu bilen gelişirsiniz. Ben sizge şiir okuyum. Hem şu şiir yıllarında düşüp kalgan sözüne itilerler. Nice yıllar boya kirurglar, onlar için kişi tırışkanlar. Lakin kine yaşırıp kalgan özüne sirleri. Skalpiller kamilleşe bargan, orta bargan haman ustalık, professorlar tau hizmet yazgan, ümit şişlesinden güç alıp. Hem nihayet 20. yılası. Yakın aytıp izgi dilekini, kıyılarının kuluna aşkış bir de aşıp korar için nerseni, yürekini, oy maladislar, kirurglar, sizin kulunuzda köpme kral hazır köpme keş, sizin işin yüreklerinin hazır, kolmağın indi, sırıq iş. Ne şunda biz bugün sizin bile, demek defterlerden açtık, bunun işistanı yazdık, yürekinin nersesin iğrenip gidecek bizi kuşlar, düzdür işin iğrenip gidecek bizi yazdık. Okuşlar ben şunu bir skelet var iken sizin mektepte yerine başlık bulurdum. Alıp şaktım elde şuna Ayzire bakıyoruz birde. Qarağız əli, yerine koyduğum başlık. Tutup qarağız əli, benim yüreğim tutup tibe mi? Sizdeki tibe mi? Koyarak ulaşkan aytırız. Пожалуйста, İskender. Yürek bu in kurtalar, bu maşa rekin, bu suyu katile. Aha, demek koysa koyarak. Ortada deyiz, koy çıksın bizim yine bu koy jelimiz iken. Konkret nersesinin, şitliğinin, koysa İskender otur, koysa yağındara, su yağındara. Okuşlar önemli. Oşanın hazır. Yürek modellerin yaşayıp durgan kelim. Lakin modeller zor bu sebeple men skelet işine koyup ko'rsatamayman, lakin men şuayroq qo'yam. Yürek o ikinci qabırğa bilen 5. qabırğa arasında o'rnashgan. Eğer sol yaqtaroq faqat kishidagina yürek, şu sol yaqtaroq o'rnashgan. Ne işin ekanligini yurakning ishlar vaqtida oldagi temalarda qarab bilamiz. Ne yapmışlar bilasizmi? İkinci qabırğa bilen 5. qabırğa arasında o'rnashgan. Aytdingiz ali qo'shlar. En birinchi yürek qaysi hayvonlarda bo'lgan ekan. Bunda biyologik metodda semidan qarab qo'ying. Esga tushirgani unutib qolsizlarmi? Kimlarda yurek birinchi baliqqa keladi? Men yerda aytib jiraman sizga. Ekam-tekamlarda yuraganda ma'lum bo'lishasi. Kimlarda? Bu ekam-tekamda yurek birinchi baliqqa keladi. Lekin qon aylanishi sistemasi indik. Bittiriz, молодец. Hazır şundan so'ng, necha kameradan to yurek olardan? Yurek oldu, ha? Qarashib yaxshi. Shundan so'ng qo'shlar, uni qonlarga aytib ketamiz. Hazır, uni qasırga taqing. Aytdingiz ali, yumuq qon aylanishi sistemasi kimlarda baliqqa keladi, uni qasırlarda o'tirgan tema siz yozasiz. Yo'q, to'xtag'iz, men umurtqasizlar dedim, bez позвоночный.
Умыртқасызларда. Кімлерді? Әйтім шей. Әйе, суалшанлар. Ненде суалшан? Али. Яңғыр суалшанды оқушылар бектіріз. Елмық қан әйляжі системасы. Русчасы замкнутая кровеносная система. Молодцы. Текті қордыларға. Қордыларда ерек балықтарын еске түшірдегі. Сіз міне қазір ерек оқушылар неше камера? 2. Нендеден тұрады? Ерек алды кәм? Қалыншы. Неше қала яшы түгерегі? 1. Әйде. Шundan соң балықларда. Бұлда. Балықлардан соң сүйрелмішілерге қадар кімдер болады біздің? Бекдіріс. Жесу хайванларынан Biz okuşlar. 3 kameralar neyden var? 2 yürek aldı. Hem bir balıkçı. Neşe kalan yaşlı göreyim? 2. Neydi? Yuhuyunda kuşlar. Kışkılı hem zor kalan yaşlı göreyim. Öyle. Şundan sonra devam ettik. Onları koysalar ki. Sürelmişler. İsmi kaymış ise. Onlardan neşe? 4 kamera verir. Kimdi? Karakazında, yapılganlarında. 3. Lakin 3 kameralar olsa da onlarının bölümdükleri varlık hakiler, uşası kedi varlık olur. Bir bölüm sokuşlar. Hem şuluk eke kalan sistemi saklamayın olup, kişilerde şuluk. Hazır devam ettik. Hazır kışlarda, yürürken, imizüşlerde dürtken, bittiriz. Neydiler? 2 Bittiriz. Yerevalların isimleri? Onkan Sulu Qarınca. Yaxşı. Оқушылар біз қайсысы классқа кіреміз. Міне бұл түркімге бірні қоям мен, әкіріңен ақшасыз түсіріп жібермейсіз. Міне бұл түркімге шулай бірні қоям, оқушылар парттарын көшірмедім, şimdi қарекет тәйдіге мөмкейміз. Қазір оқушылар кіші ерегі біз қайсы классқа кірдік деп еттік? Емезушілерге бекеміз. Емезушілерге кіреміз. Barımız kışı yüreğin irene başlıyoruz okuşlar ettiriz eli. Mine men malay koydum da yürek nindi geometrik figurunu hatırlayın. Tügerek aşağıdan geometrik figurlarını geometrik figuru sırayım. Tüger. Paravzayla yaşlar. Ben вот молодец. Konus ayırmış. Bittiniz. Konusunu hatırlayın. Yaxşı. Hazır okuşlara devam ettik. İxtibar bilan qarayğaly. Hazır siz o'zingizga burilib yaqinroqqa kelgan mumkin turkumlarda o'zingizga qo'shig'iz, yurakni qo'riqmag'iz, qo'shig'iz, yaqinroq o'rindiqlar bilan kelasiz. Yana hazır qarab siz menga yordam etasiz. Ham biz yangiliklarni yozib borashamiz daftarga. Daftarlarimiz rushlarimiz har vaqt yonlarimizda bo'ladi. Shuning uchun yozamizda, belgilaymizda. Anlaşıldımı? Bitti. O'quvchilar aytingizlar. Mana bu nesi? Bittiriz. Ağır. Yaxşı. Devam ettik. Mınsısı. Yazılıp koyuyorlar. Recenzya. Su. Gerek aldı. Uruşlara aytarız bittiriz. Mınsısı. Gerek aldı. Yaxşı. Mınsısı. Su qarışı. Qarışı. Yaxşı. O'quvchilar. Agar da sizga hayvon yuragini yorib qarag'an bo'lib ketsa, o'ng yoq bilan so'ng yoqni, o'ng qarashiq bilan so'ng qarashiqni ayira olar edingiz. Yo'q deydi. Mana men ayirayman. Aydagizlarni shu ayirib e'tiborli qotaqizlar o'zingizdagi modellarida qarag'iz. O'zingizdagi modellarida ayirib bitirib. Nechta ayiramiz? O'quvchilar, mana bu stena, masa bo'limdek deb ataladi. Qaysisi neshigirak? Suvga kerak. Qo'linroq o'quvchilar. Ne işin? Aytingizlar, ne işin? Ana yozib qo'yasiz defterga. Ne işin? o'ng qarashiq sinasining qo'llig'i yozamiz. 6 mm. So'ng qarashiq sinasining qo'llig'i 15 mm. Ya'ni 2,5 mm ga qo'linroq. Aytingizlar, ne işin ekan? O'quvchilar qo'ysangiz ayta oladi. Olsun. O'qitagansiz deb Vallahi aytingizlar, ne işin ekan? Su qarashiq tarafında veriyorlar. Soldan mı yaşlar paralel? Soldan mı? Ne bu ya bizni?
Мен тұрам, бұл жағым мен дейін. Ұңя. Әйе солда нәрсетіне. Бүтін жерде қан кейде қан келер, мен дейсің. Бұл ауырты дейді. Ауырты нәрсе. Ең зор қан тамыры. Демек қанда қан қоян сақталып шығарады. Отырып тұр ескерлер. Оқушылар, әйдер болып шығыз. Зор қан әйленіші түгелеріне қысырықланып шығыз. Зор қан әйленіші түгелеріне міне су қорын шықты башылар кетем ауыртыға қысылып шыға. Во, молодцы. Бекдіріс оқушылар. Әйе, міне шуңа көреді қолымырақ қамыненде іш башқара екен. Ол зорырақ іш башқара. Міне шуңа көреді шуғай. Яздырғызған. Сін әйімі оқушылар көрағыз әлі. Үйрек неше граммасыз. Her kiminin organizminin 200'den birleşir. 0,16% teşkil eder. Zorluğu anlatımların fikrince her kiminin özünün yıdırığı kadar. Yıdırıqlap qarağız әлі sizin yüreğiniz şuna bilen nedir şuna kadar. Әйе. Ол интенсив рәвіште 14-15 yaşlarında bo'lsa, sebebini ondan derslerine qarab geçeriz. Yazdınız mı? Devam edelim arkadaşlar. Qarağız әлі arkadaşlar. Biz ayttık sizin bilen. Bu nefse işine kirib ornaşqan, nefse işine. Tışşa. Әйе, неге тышша ол? Неше? Тұқымау. Тұқымасында. Тұқыма болғаштан, тұқымалардан тұрайken біздің нәрсесі? Миокард. Раз сіз башладыңыз, мен қазір шынан давам етіп тұрайын. Демек, ішкі қаплап, ішік деп аталар? Эндокард. Тышқы қаплап, ұрта қаплап. Миокард. Миокард мускул тұқымасы. Кардио нәрсені аңлата? Жүрек. Миология. Нәрсен үйреніп? Яғни сіз өттік шыл теманы демейттіңіздер, лаборатор ішлемеді демейттіңіз. Мио, мускулар үйреніп. Мұнысы ішкі қуаттан эпикард, язып қойығыз. Миокард, эндокард, эпикард. Әлінемізсі қалды. Мұның ішінен кіріп ұрнашқан демейттік, ләкин оқушылар нешекті патадақ айтып бітірмеді. Қазір мұсын дейсіңіз. Асын дейміз. Демек. Оқушылар, жүрек нәрсе ішіне кіріп орнашқан. Тышқан. Ол жүрек гердесі деп аталайтыншы, русшасы околосердечная сумка. Жүрек білен жүрек тышшасы арасында нәрсе бар деп ойлайсыз. Ол оқушылар біздің буынларда да бар. Міне ұлғая башлағаштың буынлар шығып келе башлай ма? Шының үшін яшілен өсәрелерсіне қарап. Сустав. Бұлар буынлар русшасы. Аха, ескердім. Май дейсің, тағын кірнеші қоймайды? Тамырлары бар, тағын кірнеші қоймайды оқушылар? Сыйықлық ришап бектеріз. Сыйықлық бар. Һәм 20 грамм сыйықлық бар оның ішінде. Әсәй білем. Оқушылар сыйықлық әсәй білем. Так, сақлашын тағын. Физика темасында білесіз? Бәлкім қысқалары жүмеледі үшін. Дұрыс мұнсыға тағын. Тағын мен ештәсі келген сөзімне тірмәдігі жігіттер кешінді мұны, жігіттілер бірге еш, оқушылар әйтігіз әлі физика курсынан білеміз. Нешелерге? Во, салава, дұрыс, демек нәрсені кемеде? Ұшқылығына кемеде әйкен керек. Нің ұшқылығын кемеде әйкен бұл сыйықлық буынларда да. Шулайық буынларда да ұшқылығына кемеде алсында, шулайық үйреніп өтесіз әлі. Давам еттің оқушыларымыз. Міне перикард, эпикард, эндокард, миокард. Так. Яңадан үйрекке көтер айырмашылар. Әйдәңізден, оқушылар, насос темесін еске түсірген физика курсынан. Міне біздің суаға, ләкин су бір яқанға алға. Керігі таба ақмай. Не үшін? Не үшін? Тағын, керігі таба ағып кетер үшін нәрсе ерден дейді? Тағын. Орыста дұрыс. Бірақ қан оқушылар бір етәліштәгіне аға. Ләкин екінші яққа ағып кетер үшін онда нәрсе қылашты. Клапынлар, Зульфия. Шулай, клапынлар. Жүрек аулары білен қайшықлар арасында нендей клапынлар орнашқан? Иқтибар етіңіздер. Аортальный
клапын, татаршасы кісеге ашағанан ұнаймын, татаршасы ярым айсыман клапынлар. Yazып қоярбыз, bu яңа терминлар. Ярым айсыман клапынлар, яки полулунный клапыны. Менә қашығыз әлі, әйлендіріңіз әлі, мен сіздің үстәргә битләр қойған едім. Анда аларның исемләре бар. Қашығыз шуны қашығызға қойығызға, жоғансынанлар ашылымыз, қасын ашытағызылар. Әйе, менә шулай. Әрбірсін бір менә шушын дебитіне қашығыз, қамырладан жазып қойығыз, пожалуйста. Яқшы оқушылар, яқшы. Молодцы. Демәк, ауыртыға һәм менә бу нәрсә, бу нинди кан тамыры, үпкә нәрсәсе, венасымы, артериясымы? Ни өчен? Нигә зәңгә төскә ала кызыл түгел? Демәк, углекислый газга бай кан нинди кан дип атала әле? Әйе, веноз кан ага икән, шуңа күрә. Веноз кан акса, артерияларның кайсында веноз, веналарның кайсында артерия кан акканлыгын без сезнең белән яңадан исбатлап китәбез. Бу сезнең барыбер зоология курсына әйтелеп бетергән кешеләргә. Ләкин беләсез, демәк, үпкә артериясында веноз кан, ни өчен шулай дип уйлыйсыз? Бу кайсы як әле? Уң як, демәк, безнең уң якта нинди кан? Веноз кан, сул якта артерия кан. Әйтәсез укучылар. Инде үпкә веналарында, менә бу үпкә венасы, үпкә венасы, аларда нинди кан ага? Алар йөрәккә нишли? Килә, аларда артерия кан. Кан әйләнешенең кечкенә түгәрәгенең, булар инде сезнең укучылар үтелер, Алла буйырса, әле бит әле үтелеп җитмәгән темаларыбыз да бар, шуңа күрә менә дигән иттереп беләсез. Һәм бүген алган белемнәрне дә шул темаларны үткән вакытта кабатларсыз дип әйтәсез. Яхшы. Демәк, укучылар ардыгызмы? Юкмы? Бераз генә торып хәрәкәтләнә алайлар. Басыгыз әле, пожалуйста. Bir artlığa tırıp bastık, bir artlığı. Bağları isteyecek. Bir artlığı tırıp bastık, artıldık. Artılığız, yani kişi kirilgen sayın şunun kadar köprek konaylar sistemisi yakşı. Unğa vuruldık, sulğa vuruldık. Kollarını üstke öterdik, kollarını aspa düşürdük. Her birimiz burunlar altırdık. Eğer siz katmışmayın olsa, bunu da geçtik. Çünkü her bir бишәр тапта кабатлара кушалар. Әйе, шуның өчен утырабыз. Менә сезгә шушы белән динамик пауза. Укучылар башка китапларыбызны йөзләп карап Bu rəbkə, birinci, biz təqdim edəmin 144 страница. Birinci birimin, birinci rəd, ikinci birimin, ikinci rəd, ikinci gruppa, üçüncü birimin, üçüncü gruppa okuyup, pожалуйста, oquşlar, həm ödeysiz. Əgər,